February 1948 matamgi warini. Aduga location asina 2014 matamdasu MH370 plane aduna aruiba oina radar da show torokiba mafam adumaktadani. Haibadi Malaysia amadi Indonesia anigi marakta leiriba Strait of Malacca hairiba apikpa ising lambi asini. Masigi samudragi apikpa lambi asida worldgi yamlaba ship kaya ama fauraga chatnaribani. February 1948 ki numit adudasu weather da akaiba laikide. Samudragi imai pumba clear oina akaiba laitaba numitni. Masigi sea route asida American amadi British ki foreign ship kaya amasu travel tauri. Khudingmak normal oina adumak travel taunari timing asida khanghaudana mafam asida travel tarokliba ship sing asida yamna angakpa strange oiba radio signal amakak receive taunakhi. Marup mayambu DAshil 2.0 4Ever gi anoba video asida taramna ukchari. Marup mayam ship sing aduda receive taunakhiba strange radio signal sing adu Morse code form dani. Morse code form asi thainagi old school communication method amani. Adubu masigi communication form asina voice message form dagi reliable oiba heli. Normally oina radio da aikoi voice sing asi transmit tawba matamda distance, atmospheric obstacles amadi line of sight asida depend tawi. Karigumba issue hek laikibada voice message adu receiver fawba yoroidoribani. Natragana yamna noise thopa mawongda sauraga receive tawbani. Adubu Morse code asidadi dot amadi dash asi sijanai. Masina code sing asi receiver singna receive tawraga complete oina English sentence ta decode tawthokpa yai. Morse code ki biggest advantage ama hairagadi atmospheric problem leirabasu Morse code message asi kilometer lising kaya lapna thaba yaba asini. Numit adugi ship sing aduda fangkiba Morse code adugi ahoba line adu 3.3 dash aduga amuka 3 dots asini. Masigi matungda dots amadi dash ki asangba message ama iri. Ahoba line asigi decode meaning di SOS haibani. Aduga makhataba line asidana this is steamship Aurang Medan requesting immediate contact with shortwave wireless operators and a doctor. Masina ahanba tharakhiba message ni. Masigi thangnaba mikupta anisuba message adu amuk tharaklami. Message asidana second officer is dead, other crew members are also dead, do not give medical advice, request immediate assistance from warship. Message asigi matungda SS Aurang Medan ship asigi position tharaklamraka aroiba message amaga tharakhi. Adubu message adu iba losindabagum tawi. Message adu subnatagi I die haina tharakhi. Message sing asina takpadi SS Aurang Medan hairiba ship asida karigumba khudong thiba khara thokle haiba asini. Message sing asi hek phangbaga Aurang Medan ship asigi khwaidagi nakna leba Silver Star kauba US merchant ship asigi captain asina message lakriba location adu fawba changsinnaba honakhi. Pung kaya changna location adu tamna changsilaba matung location adu yoromdai matamda captain asina binocular season aduna yengba matamda tasengna message tharakliba mafum adumaktada ship ama leiba ukhi. Silver Star ship asina changsillaga yengluba matamdadi SS Aurang Medan ship asi kari amata phibam kaidana leiramba thingnakhi. Ship asida damage tawba natragana ising changsinba thumjinbana chingba amata tawramkhide. Ship asi normally oina adumak ising mathakta tawruga leiramba asini. Adubu masida strange oiba ama hairagadi steam engine panba ship asigi chimney da maikhu amata thoklamdaba asini. Aduga ship asigi deck asidasu mi amata udaba khudimak tuminna silent oina leiba asini. Masi ubada Silver Star ki captain asi gyan taramkhide. Mahakna loudspeaker season aduna fanakana laurabasu kanamatana khumlakhide. Masidagi captain asina mahaki team ama SS Aurang Medan ship asibu yenglunaba thakhi. Rescue team asina SS Aurang ship asida hek kakhalakpaga ship asi yamna aingba condition amada leiramkhi. Aduga makhoina ihan hana asiba hakchang amasu thengnarami. Thengnariba asiba hakchang asi mamit launa pangthokpa maya launa ka thoklaga leirami. Aduga makhutna mamanglomda karigumba khara lamgadogi hotnarambagi mawongda su leirami. Rescue team asina ship asida makhatana changchilubada ship ki deck asida asiba hakchang kaya amasu taraga leiramba thengnarami. SS Aurang Medan ship ki captain asisu mahaki rumda adumak siraga leirami. Masida sunatana ship asida tonglakhiba hui fawba siraga leiramba asini. Aduga masida yamna ngakningai oiriba asina ship asida siraga taramliba body sing asida phuba chaibagi kariguma makhal amatagi dak leiramdaba amadi jahaz asida I marik ama fawba taramdaba asini. Rescue team asina radio room da changlaga yengluba matamdasu message tharakhiba radio operator adusu table da ngatharaga siraga leiramba thingnakhi.
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯁꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯔꯁ ꯀꯣꯗ ꯀꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯝꯂꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯤꯡꯂꯒ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯄꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯧꯔꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯤꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯀꯥꯔꯒꯣ ꯍꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯩꯈꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯩꯈꯨ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯩ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯩꯖꯥꯎ ꯑꯣꯜꯂꯒ ꯆꯥꯛꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯒ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯕꯒ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯁꯇꯦꯔꯤꯌꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯔꯣꯜꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯞꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯍꯧꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠꯅ ꯎꯍꯧꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯇꯃꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯍꯧꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯃꯦꯗ ꯑꯞ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯅꯤ, ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔ ꯈꯔꯅꯗꯤ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯀꯧꯕ ꯁꯤꯞ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯗꯁ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯕꯨꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯁꯤꯞ ꯄꯨꯝꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯕꯨꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔ II ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯛ ꯅꯦꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜ ꯇꯧꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯒꯨꯗꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ 1954ꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯗꯨꯗ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯕ ꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯁꯇꯦꯔꯤꯌꯁ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁ꯭ꯃꯒꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯦ 2003ꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ CIA ꯅ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯐꯥꯏꯜꯁ ꯈꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯥꯏꯜꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤ 29 ꯃꯦ 1958ꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ CIA ꯗ ꯏꯈꯤꯕ ꯂꯦꯇꯔꯅꯤ꯫ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯦꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ CIA ꯅ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤ CIA ꯅ ꯆꯍꯤ 95 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯒ 2003ꯗ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ CIA ꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔ II ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ꯫ ꯖꯄꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯊꯤꯔꯕ ꯗꯦꯗꯂꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯗꯤ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯗꯂꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯒꯜ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯊꯨꯝꯂꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯒ ꯗꯦꯗꯂꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯦꯁ ꯑꯣꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯈꯤꯕꯒ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯒ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯗꯥꯛꯐꯝ ꯇꯥꯔꯝꯗꯕ ꯏ ꯊꯣꯛꯂꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯂꯤꯁꯔꯤꯟ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯗꯕꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯒꯟꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ SS ꯑꯣꯔꯪꯃꯦꯗꯥꯟ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ
SS Orang-Medan ship asi Japan-gi Unit 831 pochai puraga chatpa oiramgani. Unit 831 asi Japanese-singgi yamna tamthiba miyoibada chathaba biological experiment tawpham amani. America-na Japan-bu maithiba piraba matungda lab asida leiramba chemical natragana biological weapon sing adu America-da porakpa oirambasu yai hairi. Makhoina lakpa lambida chemical leak oirakpadagi crew member pumba sikhiba. Mission asi secret mission oibana ship asibu register tawdabasu oiramgani. Aduga CIA na sahi 95 gi matungda letter asibu declassified tawrapa asidagi ani suba unit 831 gi theory asi hena thajana rakhibani. Ngasisu SS Orang-Medan ship ki mysterious story asi khana amatana solve tawba ngamdana leiri. Adubu masida aikhoina thajaba yabadi chemical leak theory asini. Masida viewer singi kari mot lebage comment tawbiramu mayam punna khangminasi.